Ćao svima, evo nas od 0.05 i kad 0.3, ovoga puta sa facecamom. Danas ćemo malo zaigrati Lokade 3D Games. Inače, ja sam početnik u ovoj igrici. Dakle, nisam baš početnik u ovoj igrici, ali I ovdje imate neke levelje, za početak. Imate ovo što ja najviše igram, to je kao 4-3 ima zamkovi i tako to. Ne volim da ima ono baš previše ljudi, a ne volim da ima ono baš malo ljudi. Tako negdje 20-ak, ovo je 29, baš ja sam za 9. Pam, 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 pam. Što mi je čudno kad imam facecam ljudi. Navik mi se. Inače, eto, a malo je čudno pošto koristim ovako. I ovdje nemam baš dobre puške kao kod moje sestre. A moju su sestru hakovala na FB. Pa, uzet ću pištočić. Ne znate vi kako sam ja puške imala? Malko mi laga. Malko mi više laga. Slušajte da se pokrenem. Jebote koliko mi laga. Vidite ljudi, stalno me vraća. Vidite sranja. Vidite sranja. Milica mi ga napisala poruku i stalno ovi više gađaju. Izvini Milice, ali se ne mogu javiti sada na poruku. Znači imate i ovo kao neke super stvari. To koje si ti kupio? Ovo sam ja kupio, bacite ovako. Ajde bacite. Tako to bacim tu. Sad mogu da aktiviram kad doću i pazite ovo. Lijepo. Uvijek stalno brkam, odavno nisam igrao. Ovo igriće nemoj me lagovat. Zašto snimio zbog toga? Nemoj brate, vidite ljudi, stalno me ubija jer mi laga. Koristit ću pušku. Izgleda da se pištoljem. Moram se kretati ovako. Kako me vraćam? Ljudi, izvinite. Vi ne znate koliko igrica zarazna, da je bila meni. Kako mi su kakovali na fejsu. Brate. Gdje je sad dan? Kako me ovo iritira. Vraća me 5000 puta. Dođi mi sad da prekinem snimanje, ali je glupo da bude. Evo ga. Shit, koliko mi laga. Da mi ne laguje, vi ljudi ne znate koji sam ja pro u ovoj igrici. Vidite, opet mi laga. Gdje sam sad ja otišla? Brate, zaustaviš klip, naš drugu igricu. Tako. Tako. Sigurna smrt. Ćao! Bam! Bam! Lepo letim. Ko visoko prdi, nisko će da padne. Da, zaboravio sam snimanje. Ođe bre! Nemoj lagat, toliko puno. Nemoj lagat, toliko puno. Nisi objasnimo ljudima da postoje 4 ili 5 različitih tekstura? Da, ovako, izaći ću, jebem ti mater. Kako mi ridi. Sigurno ima mnogo igrača. Imate ove neke nivoje sa tenkovima, ovo ti je neke da bežite, da ih rokate, ovo ti je kao da preživljavate, ovo vam je da se rokate lopatama i tako to. Ovo su vam klasiko pucanje, znate ono, imate pušku pucate, klasik. Ovo su vam za osvajanje terena, ovo su vam, vi se borite protiv nekih igrača, ali oni su zombi, a vi ste neki tamo ljudi, a možete i vi da budete zombi, znate. Ovo su vam ali još nisu još uvijek uveli njihove servere, mada postoje privatni na kojima ne možete da gradite, barem ja ne mogu. I evo ovdje imate neke postave sad, ovako, ovo su vam, se zovu, teksture. Ima 5 tekstura, sad kako se zove, ovo su vam rezolucija,
Ovo vam je isto nešto, ovo vam je koji ste leve i tako to koliko vam Ja sam treba. na 10. Ovo vam je šop. A u šopu imate vazne stvari da kupujete. Ovo su samo oružje. Imate tenkove. Imamo da kupimo tenkove, može čak i ovo skupiti. To je isto dobro jako. Imate ovdje neke smanje da kupujete, ja sam kupio ovo. Dobro 50. Mislim da ima 6. A što je ovo? Da plati je. Cilj je bolje. Bude prepiće. To je obično. Ovo ima, možete kupite 200 granaca. Ja imam 200 granata, nisam ni kupila. Imala sam, dok mi nisu hak. Pa dobro su sve ove stvari. Pazi ovo, ko zna kako je jako. Košta samo 10. Ako zna kako je. Ovo su vam neka helovanja i oni koštaju levela isto. Vidite, to je za 20 granata. bukvalno helovanja do kraja. 200 pakovanja imate, ali treku 20 level. Ovo vam hilo pola, snage 10 level i ovo 25. 4 znači ova za ovo. Ha, bedno. Ha, isto 200 pakovanja, bedno. Ha, ja, bedno. I ovo su vam skinovi. Lijepi mladi skinovi, ovo su vam čak skinovi za tank. Čak vam nekad bude i čvršći tank i tako bolje. Ovo su vam značke isto, imate značke, ali mogu da kupim ovu, dok snimam ću kupiti. Ovo vidim, mogu da još imam, nema neko. Sad ja imam značku. I ovo su vam neki skinovi, a mogu sam da kupim moje skine. Tako vidite, umjesto značke. I to bi bilo to. Imate ovdje neke stranice, ne znam nešto je to. Inače svima ja sam da pokazam puške. Da. Imate ovdje da unapređujete oružje, da vidite šta što imate. Ovo, mislim da sam pokazao. Ovo su vam da vidite kako imate granate, tako to da. Ovo su vam da mogu sad da skinem ovo. Stavljam. I ovo su vam isto nešto neka sranja. I ovo vam je da unapređujete oružje. Ovo košta 3. Tako, 1. To sam ja plus što ne napredio. Koje sam se neću. Još je neko. I ovo. Daću ti. Pam. Ali nemam para, Inače, zarazna je ova muzika iz blokade 3D Games. Čum. To bi bilo to, ja mislim što se tiče ovog tutoriala, ali malo ćemo zaigrati Survivor da vam pokažem i to. Evo ga set. Ovo set od 7. Inače, setove možete da igrate, ovo drugo ne možete. Da, in-game počinje kada već počne prva partija, pa da ih ima i dvoje, ako je počeo in-game, onda ne možete da uđete, jedan na sve zone. Inače, da, ovo se isto radi po levelima, nije po levelima, po setovima. Kako je čudno kad igraš ovaj level, No, to je tekstil. da, i kad ga igraš na onoj drugoj. Hoćemo mi početi? Ne možeš svojima. A fora dođu zombi, no! Ne, što sam kliknuo? A fora dođu zombi. I sad ja, Oh shit. Hoćeš ostati? Shit. I tako. Ima malo ovdje Srbina. Uvijek ste spojili ovo lepo. Evo ga, počinje za 2 minuta. Sad pade. Pade drvo. Dosta gledamo. Čuti snimam, bre. Oh shit, pao sam. Vidi se majka u face cam-u. Evo, to je moja majka.
Žena je carica. Ajde vam pomogne malo budale jedne. Jesmo. Eto završava taj klip. Sad ću. Dobro. Pa ode, ja. Hvala mi se da odlučujem. Hvala zbog jela, neću prekidat klip. Šta ne? Ajde, ja mi će bljakova. Tako, jedan putić se izvaču kako treba? Ovo bi još sad slomi jedan blok. Inače u Survivoru je dosta stvari povećano. Recimo broj metkova, broj metkova u Sanžeru, vidite. Ja sad ovdje ne vidim, nećete ni vi vidjeti, ja mislim da ima 35. Za 20 sekundi dodaj se zombi. A dobro, rekao mi što, a nije niko. Hvala vam. Razli se ravni krv, kako je bila ova desna. Recimo ti svršio blok. Jej, desi, bate. O, jebem ti zombije. Ja ću ipak na bezbednu poziciju. Kap cepa ovaj pištol zombije. Znači nisu mnogo jaki. Alo, idiote jedan. Ti došao njim. Ja već zavažem prvi live. Aha, prvi live je ovaj. Ne možeš ti tu da stavljaš blok. Ma nema blokova. Ne možeš ti desno jedna. Biš. Jedan puta. Ovdje ja da pomognem. Oh shit, gdje sam bio upao. Već smo završili. Koja sam na tabijelu? Dobro. Mada ovdje ne ide ovo Ne ideš po tabijelu. tome, nego... Kako uđete Da, po ko prvi vremenu? uđe ovdje pobjede. Ja sam inače prvo svoje. Da, je stvarno beže, sakrije se negdje. Pa šta, nije da ne sam ne laži. Ubio su 5 zombija. Nije točno. Dobro, čuti. Ujebem ti, gdje baš sad? Beži, on je lopat. I odatle dolazi zombi. Barem je sigurnije. Upas je. Vidi što kenjaju. Ne možete mi... O, evo da jedan. Eto, shot. Raši. Bušta. Inače, čekaj, malo mi kasni facecam, ali namjestit ću ja to. Pada drvo. Inače, to bi bilo to što se tiče ovog tutoriala. Hvala mi što ste gledali ovaj video. Ne zaboravite da lajkujete, šerujete, pišete komentarje, subscribe-ujete, šerujete i ostalo. Ćao!